بگنده مردنا شرط نوشته کد تلو مناچی شرط نوشته کد نکنه. هیچبر ای گپ سرا سروائیو کت نکن حسب بیت نکن کہ یہ جنی آدمی بس آزما کے لکھ کے تگی کس ہوتی مات نامہ نگی کس ہوتی بہار نامہ نگی اکی آئے بے جنین نامہ کس نگی آئے بے بہدکت نیم آبادی تراچی دوریں تئی سماجی چستویرہ دوریں تی لفظاں کی چستویرہ دوریں بڑا اشی مطلب ہے کہ تئی نیم گانے گشت جنی آدمانی کی ریسرچا مردینا نبشتہ کو تگو داتگا ادب وچونہا شرف داریے مڑا داریے کاری درست ساڑھائے گا بنداتوا فدا آئیے کلم گوشتے آما چیزی آئیے لما من بلاہیں مرد بوتوں بلاہیں نبشتکاری بوتوں بلے تو اگاں اوورال بچارے کہ بلوچی لفظاں کا توکا کہ ہمیں جنینانی نوشتہ کنگے کہ ہمیں ریشو ہیں آسا کم بلوچی پلے فارم مراگش رجن آدیں مراگش رجن آدیں کا یکرندے پدا ما شمارا ورشت کنے مروچی ما زالبول نبشتکار یا جنی آدم نبشتکارانی بابتا گپتران کنے کہ بلوچ چاگردہ بلوچ لفظاں کی دنیا ہا جنی آدم چی نبشتہ کنگایا یہ مراگشا من چندن ساچو شرف شاد گپتران کنے اور بلوچ چاگردہ کے نبشتہ کاریے میں جنی آدمانی کے تاریخیں کجا مہدہ شروع ہوتا اور مروچی جاور چونا جنی آدم چی نبشتہ کنگایا ہما دنیا کے لفظاں کی دنیا ماں کے چار ہیں شاہگانی دنیا انٹرنیشنل کے سوسائٹی ہیں وہ دا ماں چار ہیں جنی آدم باز نبشتہ کنگایا نوبل پرائز گرے گایا بکر پرائز وڑے پرائزاں گرے گایا بھلے میں چاگردہ اجاور چونا ماں کجا گوشتا تگے مرچی ماں ہمیں ڈسکسا کنے اور گو شرف شادہ ہوار شرف شاد ماں ڈسکس یہ کنا کہ شروعات وہ اسی تاریخہ بھی تھے کہ بلوچ چاگردہ جنی آدم نبشتکار یا جنی آدم کردار کہ لفظاں کی کردار آئینی بونگے جی دور کجام بوتا بچار بلوچ کے لفظاں کا مچاریں یا کہ یہ اہدی و گیدی لفظاں کا چاریں گوڑا وہ دا جنی آدمانی لفظاں کے ایک مزنے کردے ہستے ہیں ماں ہمیں سرپد میں کہ بلوچی لفظاں کے کہ ہما گیدی تہریں آہیے دیمروی دے گا آہیے ورجہ دارگا جنی آدماں بازیں کردے ادا کتا مثلا سوتاں موت کاں صفتاں زہیرو کاں نازیں کاں لاڑو حالو ادھروں ہنچی تہراں کے گیشتر گوں جنینا ہم گرنچا وہاں جنی آدمان شانہ گشتہ برجہ داشتہ یعنی یا کسابیہ کہ ما گیدی لفظاں کارا لفظاں کے کسانی گوشیں یا یہ بندات گوشنے آ جنی آدما رو دیتا مزن کتا دیماورتا تو بلوچ سوسائٹی بھی یاد ہے کہ ادبان تہا ہم کسنے ای تہرے کہ کاراں گشتر جنی آدما کتا گم دمی ماں کے احدی شاعریت کائیں احدی شاعریتوں کا ہم کسنے مارا یک دو ہنچی نام گندگا کائیں کہ آہاں بلوچی ادب تہا یا بلوچی شاعری تہا وتی یک کردے پیش داشتا ہانی نامہ مگرے نوحانی شعر کیا گوشتگاں بعض وحدہ ہمیں ہم کو شک بھی کہ ہانی جندہ گوشتگاں بعض وحدہ شکی شاعرہ ہانی نامہ کتگاں بلے ہانی کے ہما احساساتاں بیان کا ہما جذباتاں بیان کا اکور جنینی واہگاں گو جنینی مارشتاں گو ہم گرنچاں اما چاکرتی سہر منا چو زرد کی گوزے گا ورا یا کسے کے منا شہ والا دیاں ول دوران دیاں جاڑے نا کل گوں 30,000 گنجا چاکر گوں سلاح ہو سنجائیں درست نہ کس نے تو یہ کھنچی احساسات بیان کریں گے کہ آپ گو جنینا وابستہ ہیں ہمیں بڑا سیمک کہ سیمک نتائے واسطہ کہ ہما گپاں گوشی ما جنے ویران گو نگا دیتا تو یا کہ دمینے مگا مہناز ہیں تو مہناز ہیں ہم مانا ما انجیران پتم تاکیں برزمہ کوئی سرشمار ہوستا تو ای بڑی شعران کو تو چارے ای بڑی احساساتاں تو چارے تو بلوچی لٹریچر تو کا جنینانی کس نے یک بنیاد آچی یک کردی یک توری یک باری کے بیتا نومکائیں نوکیں دورہ نوکیں دورہ جنی آدمانی کے ہما نبشتکاری ہیں کم میں چمر دینا کم ترے آئیے سبب وشیں کہ بلوچستان یا بلوچانی کے ہما وانگے زانگے کہ ہما ریشوں یا سا کم ہیں چونہ مردینانی کم ہیں تو دا جنینانی مزید کم تریں یکی وہ ہما ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ یا ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کے ہسنا
जनीनाना वानी नगा आवड़ा कामयाब नबीतगा इशारत हुकूमती कमजोरी गोश्त कने दुमिने मगा मैं सोसाइटी कबायली नीम कबायली चागिर दे उदा कस्ते हम जनीना निसरा बाजी पाबंदी हसना मर्दुम जनी आदमाना वानी नगे चिया नरुआ गेश्तर वहानी गोशा गमेशे के जनी आदमारा चूँकि लोग संभाल गए गुड़ा आयु वास्ता बाजी तालीम बाजी एजुकेशन ज़रूरी नहीं एक माइंड सेट में करा हंसते हैं लेकिन एक चीज़ें हंसते कि लिटरेचर मतलब जनी आदमी का आइए पेत कम में या ये ख़ानदान कम में जो रोशन ख्याल भी या कम वाने नगलूटी ते गुड़ा कोशिश कर के एक अच्छी फील्ड दे बेका कि आई यारा पता फ़ायदा बेला मतलब डॉक्टरी फील्ड ने या के टीचिंग एजुकेशन है हमें वाले डिपार्टमेंट ने मगर होते हैं वही एजुकेशन हम भी थे तो लिटरेचर ने मगर सख्त बात कम का है लिटरेचर के माचारे बलूचिया माँ के पोलकारियाँ ने मगर कसते चीज़ें कार बिता हम हमें जने आदमा के यहाँ नी ताल्लुक एजुकेशन आए कॉलेज आवाने नगाहाँ या के यूनिवर्सिटियाँ वाने नगाहाँ गुड़ा हाँ होती अमा थीसिस या के रिसर्च कहते हैं कुतगा ऊपर चाप हम कुतगा नू के दौर के मैं लफ्ज़ां बिंदा तो भी मैं पंजा चिरन गुड़ा ये ज़माने का हमारा जनी आदम बास कम गिंदगा कायम या कि वैसे के सैयद हाशमी के रा के बानुल दश्तियारी आइए चीज़ गिंदगा कहें कि शायर ने बिश्ता करने गए आजमाक ने बिश्ता करने गए बल्लो कपूता ने बिश्ता करने गए हमें बड़ा गुलखान नसीर कह रहा कस्ते गौहर मलिक के या किस्मी मोटिवेशन रह सकें तो आनिविश्ता करने गए वो आइए हम कस्ते किस्सा हो आजमा को पुलकारी का पूरा फंसना तो ऐशा अबे देखे तरह चुशे मजनी ची गिंदगा नहीं थे अलबत्ता चुशे मर्द नाम हंसना के जनीनी नाम भले मर्दे ना निविश्ता को तो बिंदाती ज़माने का भले जनीना नहीं कि मैं कंट्रीब्यूशन ही आबास कम में ये जहाँ नीस्ती हिसाब आई हमें बड़ा पोलकारिया के रंदा बलूचिया वाना गुजाने के सिलसिला शुरू बीता बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जोड़ बुता या के बलूची डिपार्टमेंट तुरबत यूनिवर्सिटी है कॉलेज बलूची वाने नक बैगे उधर टीचर ऐशा कस्ते वती अमा एजुकेशनल चे वास्ता के रिसर्च को तगा आवदा कस्ते हानि हम ये कंट्रीब्यूशन के अंदर कहते हैं मैडम जीनत सनाई मैडम गुलजान खालिद मैडम नाजल मौला बख्शी या के सानी अमजदे या नसरीन बलूचें और देखे सनिया खालकें या के महाजान गुलाम हुसैन ये हमें मर्दों बितना कि हाँ रिसर्च को तगा पता होती रिसर्च देमा और तगा इसे अलावा देखे कि हम निविश्ता कह रहे हैं जाने हंसना किससे मैं कह रहा हम हंसना बड़े सा कम में हिसाबियाँ हम चूँकि महलब नसीर हैं अंदलीब गिचकी हैं जायदा रईसी हैं या के हानी बलोचें और नाजल करीमें ज़ैनल कुलांची हैं ये हमें देखे हंसना के यहाँ कम बाज यास्मीन सनाएँ नोके दौर तो का तो ये मर्दों कैसे निविश्ता कनगा हाँ भले तो अगा ओवरऑल विचारे कि बलूची लफ्ज़ा के तो का कि हम जनीना नहीं निविश्ता कनगे कि हम रेशो आसा कम में इसी तो सबब गुश्त के वानिंदग नबूवत चागिरदे या चागिरदे तो तालीमी कमी या कबायली समाज चागिरद तो कुछ कहते नुगा पिछे के बिंदाती दौरा मचारे चाकरी हद्दा के मचारे आ ज़माना का हानि चूँकि बलोच सोसाइटी या कंची सोसाइटी या कंची चागिरदे के इदा कसवती माते नामा नगी कसवती बुहारे नामा नगी इकी आए बे दरेना नामा कस नगी आए बे भले माँ आ ज़माने का चाह रहे हैं उधर महनाज नाम गिरक भी वो दास्ते हानी नाम गिरक भी ये किरदार हस्तम असातीरी किरदार हैं अवामी उलूसी के असातीर या किरदार हैं भले हस्तम चूँकि बानड़ी नाम गिरक भी शहरानी तो का भले ईशची पहाड़ गिरक बा लगते नाम के पहाड़ गिरक बा भले पदा हमें चागिर्द के मुल्लाई दौरा माँ पता हिच नगिंदे बाकी मैं इस चागिर्द मुल्लाई दौरा नु कबायली भी या चाकरी दौरा कबायली इंगो पता है ये ज़माना के चाह रहे हैं 50 दहाका के नोके लफ्ज़ा बिंदात भी वाकई के लगते जने आदम कहते निविश्ता काम भले पदा दरमियाना गा रहे नोके दौरा कि माँ वती नाजिंग का चाह रहे हैं वती हालवा चाह रहे हैं वती माँ के तयबुश के सिपत्ते आइए चाह रहे हैं बैत बूता सदा बूता चूँकि जिगरिया नहीं कर चौगाना चाह रहे हैं ईशानी गिश्तरे गोशो को जने आदम बूतगा
نو دعائن چیز روگایا کورگان گاربو حالوشو نازیں کو سپت گاربو نو کے روایت درت کا کہ سالوں کے نازیں کا یک شعر شاعر پر بندی ہو ہمایا زوری تو گاجل کا بلے ہما کے اصل اوریجنل ہیں آ چیز گاربو آنے نو یک کہ وہ زبانہ تاوان مزن تاوانی بو گئے یک بلاہیں چاگردے پشتر ہو گئے بلوچ چاگردہ کہ ہمیں زالبولا نیت کے تو ریسرچ کرنے گئے ہمیں کار کرنے گئے پٹو پول کرنے گئے نوشتام کرنے غزل نوشتہ کرنے گئے شاعری کرنے گئے بلے آ روایتارا زندگ دارگا نہیں یک یہ بلی بلائیں جیڑ ہے کہ ما تو گوشتے کہ نوکن سماج نوکن چاگرد وانندک بوتا بلے یہ دل گوشت دے گئے بلے چوما بیچارے بلوچی ہے ہمیں چو نبشتکار ہیں گشترے نبشتکار کہ استر گشت ڈاکٹر ہیں یا وہ آزمان کار ڈاکٹر ہیں یا لہتی بیروکریسی مردم بوتن کا نبشتہ کتا بلوچ چاگردہ نبشتہ نبو کے سبب بگن یہ نہیں کہ ظالبولا رما یا کہ وشی کہ چل لفظاں کی دنیا ہا یا کہ کسی نبشتہ کرنے شروع کا بندات کا آئرہ پیر رچن یہ مردانی روانی ہے مطلب یہ بڑا پھر رچا کہ یک جنے نوشتہ کا درست ساڑا ہے گا بندات پا پدا آئیے کلم گوشتے آم آچ بھی آئیے لما بلاہیں مردمی بوتوں بلاہیں نوشتکاری بوتوں ماں بعض شر نوشتہ کرنے گاؤں پدا ہوتی ہما کہ جہد دیں آئیے داری آ گوشتے آم آچی پر سے کہ میں وقت استاد مردم مزن استاد کے نوشتہ کرنے گایا آہم یہ پھر رچا تی اللہ یک علتی یہ نبی کہ اس ساتھا یہ تعریف آرہ دار گئے فضول تعریف یا کہ غیر ضروری تعریف ظاہر ہیں کس نے مردم ذہن سرا اثر کنتے ہیں او من یا کپی تو ہستے کہ ماں کے ہم ریزنہ چاران کریں بلوچی یہ کہ جنی آدم نوشتہ کنگا نہیں یا لٹریچر نیمگا آئے گا نہیں تو آہانی تو کا انچو کہ ماں یک دو پیسرا گوشت کہ یک بیوانندہی ہے دمی کستے تی سماجی کہ ہم ڈیکورم میں چاگردی ڈیکورم میں ہیں دیکھیں یک چیز ہے کہ میں سوسائٹی چونکہ جنی آدم لیکوک نیستے ہیں تو ہر وحدہ یک جنی آدمی کے نوشتہ کان گوڑا یارا گیشتر توجہ یا دلگوش رسی وہ ہمیں دلگوش بنیادہ بعض مردی نام جنین نام سرا نوشتہ کتا وہاں نے گوشے کہ مردی نے نامہ نوشتہ کتا بلو مارا اپریشیٹ نبی تو جنین نامہ گیشتر مارا اپریشیٹ کنک بیتا ایوہ ہستے ہیں بلے نو ماں پتہ کہیں لفظاں کے جند نہیں مگا کہ لفظاں جنڈر ڈسکریمنیشن چیزیں نہیں مثلا یک مرد جنے آدمی آزماک نوشتہ کان یا ناولی نوشتہ کان یا شاعری نوشتہ کان ہچبر ای گپ سرا سروائیو کت نہ کان ہست بیت نہ کان کہ یہ جنے آدمی بس آزما کے لکھ کے تگے یہ بڑا بیت نہ کان ظاہر ہے آزماک پتہ چارک بھی کہ آزما کے کہ ہمارا فنی لوٹا اس بھی لوٹا چہدہ پورو بیت گا مردینی بھی شعر جنینی بھی شعر شہر معاملہ ہم چوشیں پیکشنیں ہم پولکاری ہم آزما کے یا لفظاں کے ہمیچوں کے تہر ہستا آہانی لوٹانی مطابقہ چیز چارک باں نو یہ تعریف اصلا بگندے دل بڑیاں بلے بعض وحدہ شانی اثر ہم بنتے کہ ہما لکھو کا چی ہما نوشتہ کارا چی تو امیدی دارے کہ یہ تعریف بے گئیں گوڑا یہ دیم طرح بعض نوشتہ کہاں بلے ہمیں تعریفانی وجہ و تر مزنی مردمی سمجھی او آپدا ہمیں مزنیتوں کا گار بیتے ہیں یا کیش بھی دیکھیں یک ہم میں کہہ رہا ایک رویہ ہستے ہیں کستے ماں ایو ہم گوشیں جنینے اشیاء نہیں لکھ کے تگیں چیز جنینے کستے ہیں بستار چیئے کہ بلکی یہ گپا مطلب جہاں پاکنا کہ یک رندی کہ ویس نیپال جاگی گپا بھی ترانا بھی وڑا یہ گپا جا کہ جنین چا مردینا شتر نبشتہ کت نہ کنا وڑا ڈاہو شور بھی ہوتا گوشی کہ نا بگندے مردینا شتر نبشتہ کت کلو مناچی شتر نبشتہ کت نہ کنا نو یہ رویہ تو شید ابھی ہاں یہ ہستے بالکل یہ کستے ہستے اور پتہ ہے کہ ہمیں یک سائیکی ہے یک نفسیاتی ہست میں کہہ رہا کہ جنین بس جنین آدمی بلی ہمیں وڑی یک سائیکی ہے بلے حقیقت ہے کہ جنین ماں ہوں یہ نائپال ایک تو مثال دے کہ ماں ہم آئی آگوں تپاک نہ کنا من گو ورجین ورفہ یہ گپا تپاک کنا کہ یک جنین آدمی وطی مارشتاں شتری وڑیا بیان کتکاں او ادب تو کہتا جنی آدمی مارشت آئیے احساسات و آئیے جذبات نہایت گو آک استے ادب نامو کو ملے پرچہ کہ سماج تی چاگرد جنینانی 50% ہیں مطلب مرچوں پاکستان اور بعض جاگہ منی لگیشتے رہے ہیں مردین گیشت کم طرح جنین گیشت طرح بعضی جاگہ
بلے تئی کستے نیم آبادی ہیں وحدی کتے نیم آبادی تراچی دور ہیں تئی سماجی چستو ایرا دور ہیں تی لفظاں کی چستو ایرا دور ہیں گوڑا اشی مطلب اشی کہ تئی نیم گار ہیں مردین جذبات موجود ہیں جنین جذبات گارا مردین جیڑا ہو جنجال ہستا جنین نیستا تو یک اسمیا تئی ادب نامکمل ہے تو ادب مکمل واسطہ ضروری ہے کہ جنی آدمارا کسی نوشتہ بکا اور ہما کے تجرباہن تے ہما کے مارشتن تے آہاں دیما بیاریتے ہمیں چاگرد کے گپا تیما چونکہ دا نندو کے میں کرو کشے چاگرداں یو کا بلوچ چاگرد نہیں ادا سندھیں پنجابیں پشتویں ادا کی ماں پشت چاریں ماں ہیرانے یک چاگردے موجود ہیں پرچہ بلوچ ادا ہم جامنن دیں یا کہ تی دا پاکستانی چاگردہ دیکھ مردم کے نوشتہ کاراں یا تو کراچیہ گندے ادا یک چیزیں من چارتا جانے نما کے جیڑاہانی دین پانو بوتگا کہ میں جیڑا ہستا مثل کہ فروغ زیادہ بچار جیڑاہانی دین پانے دا کہ کجا سر بھی ہمیں وڑا تو پاکستانی نوشتہ کارے کے سارا شاگفتائیں امرتا پریتمیں یا تی پہمیدہ ریاض وڑے مردم کے آخری اسٹیجس رکھیں گریوان یہ جیڑان دین پان بوتگا بلے یہ مضبوط مردم بوتگا مضبوط بوتگا وتی گوما یک طاقتی آیا یا لہتے چیز نمن نتا جو لفظاں کے تو کا یک پاور ہوا لفظاں کے تو کا ایشی کہ تو یک باغی ہیں یا کسی انچے خیال ادارے کہ گو تی مردمان تی چاگردہ گو ہم دب نبی آیا یہ ہمیں خیالات ضرورتا محکم کتا کہ ماں ایشا نمن نہیں کئی پہمیدہ ریاض وڑے مردم قائم شکمہ یہ چیزاں نمننے نبشتہ کنم ہوتی اسٹرونگ گوم انو کے اروندتی رائے وڑے مردم کے ہندوستان نبشتہ کنے گایا یہ مضبوط ہیں میں کر رہا ہوں مضبوط نہیں چیا مضبوط نبو گے چی سبب ہے کہ سی ظالبول ای رنگا دیما نیت کا مانوا یا گپی گوش ای گپا نمنا کہ بلوچ ظالبول وتی چاگردی اقدار وتی معاشرتی اصولان رہبندن تو کا نزوری مانی گپا نمنا بچا یک گپے ہمیشہ کہ بلوچ سوسائٹی تہا کہ بلوچ جنیاد میں آئیے کہ ما شرف ہیں ما مقام ہے آوتی جاگہ ہستے نہ کہ بلوچان کے رچوشی مزنی جنڈر ڈسکرمنیشن اترا گندہ کہتے ہیں اور نہ کہ دیگے مسئلہ و جنجال ہستا لاتے چیز ہستا کیا ڈرنا چاہیے اتکگاں بلے بلوچ معاشرے حصہ نہ ہاں نو جنین کے ہما حیثیت ہیں جنین کے ہما بستاریں سوسائٹی ہے کہ تو کا ہما کے عزت و شرف نہیں آوتی جاگہ ہستے نو اے مضبوطی ہے کہ تو رائٹنگ تو کا گوشے بگندانی یا ایز اے رائٹر ما آئی رہا بگندانی آئیے واسطہ پدا ہما گپی کہ آئی رہا ایجوکیٹڈ بیگلوٹی ایجوکیٹڈ بھی وانندہ بھی گوڑا مضبوط ہم بھی تھے آوتی گپے ایرکنگ حمزہ وتی گپے زورگ حمزہ ادب چی ادب ہمیشہ کہ تو لٹریچرہ نوشتہ کن گئے وتی گپا چون ایرکنے ہما گپ کے ایرکنگی نہیں رچور ایر نہ کنے تو ایک آرے تو ایک آرہ ہما وعدہ کتکن کہ آ ایجوکیٹڈ بھی تو منی خیالہ یکی مستری مسئلہ ہمیں ایجوکیشن ہے دنی مرچاں وانگو زانگ ہستے ہیں نوشتہ ہم کنگا میں کہ میں چوکاں جنک کا ای بادیں کستے نوشتہ بکنا و پدا دومی ایک ذمہ داری ہے بیتے ہیں میں ہما فیملی ہے مردمانی کہ آہانا سپورٹ بکنا او آہانا ہر موٹیویٹ بکنا پر نوشتہ کرنے کے واسطہ چوکہ گنی پروازہ کتا میں کریں گنی پروازہ ہو بالکل کتا اور کستے آئیے سمی پروازہ بلوچی آزمات نوشتہ کہاں کتابی چاپ بیتے گا تو ای بڑی بلے میں کہہ رہا باز کم ماں میں کہہ رہا دلگوش نہ دین تے سپورٹ نہ کنن تے او پدا ہما کے یک دیگر چیزیں منترہ دیگر یک چیزیں ہم کسانی گوشاں کہ بعض وعدہ جنینانا ڈیمیٹیویٹ کا ہمشی کہ بعض وعدہ کہ جنینی نوشتہ کرنا شروع کریں سوسائٹی ڈن کے در کہتے ہیں گوڑا آئی گو بدتمیزی باز کنک بھی آئی یارا کستے چونکہ پبلک ڈومینا کہتے ہیں پبلک پراپرٹی سمجھگ بیتے تو آئی یارا وڑ وڑی میسیج ہم کنک بھی یارا وڑ وڑی گپ جنگ بھی چرشیا چیا بیکار ہوتے نہیں اسی مطلب ہے کہ تی چاگرد ہم وانندگ نہیں یہ کو ظاہر نہیں تی مدیادمانی ہم جیڑے ہیں بلے دے گپے من گوشا بلے دا مستر ذمہ داری منی آلا ہما ادیبانی ہما شاعرانی ہما نوشتکارانی بھی کیا نامدارا آہانا یک مقامی ہستے آئی وڑی چیزانی واتم دیما بدارا موٹیویٹ ہم بکنا او کسی اگائی وڑی کہاں یار باقاعدہ کنڈیم ہم بکنا دیکھیں ایک چیز ہے کہ ہما
जने कहाँ आवती अगा हन गुमत शुं मसला ही चीज़ें भी होती गप्पा होती फैमिली के रहा ब्यारा गोड़ा कस्ते ओ फैमिली पदा हना सपोर्ट बेका पदे मगुशी के शुमा के वर्कने शुमगुम हमें वर्बी शुमा लोगा बनेंदे ही वड़ा मगुशी वर्कने आ यारा पद सपोर्ट हम बेकंते शरफदारी आगू मड़ादारी आगू अदब वचुना शरफदारिये मड़ादारिये कारें वो आइए तो का हमा मर्दुम कस्ते देम रवि कुतका या देमा शुतकंते के आ ये दुरुस्ती शरफदारिया नहीं हयाला बेदारी पर माँ ये गप्पा कुछ कहता कि यक तो हमें रिसर्च के गप जत हमें मर्दों के रिसर्च को था मर्दुमा की चीज़ दिमा और तगम नो मैं कहता देखे जीड़े ही माँ मंचो दीस्ता मंचो हयाल को था आ ये बुता के मैं करा जनियाद में रिसर्च का सपोर्ट कनक बुता है तरह सिर्फ इखला की सपोर्ट शर नहीं भले आरा सोच देख भी शर नहीं कि ये चीज तरह पिलान जाएगा 10 कप हाँ ये चीज हम बरो वत पट्टू पोल बेका मैं करा ये वर्ड न बुता मैं करा ये वर्ड बुता कि बाज मर्दों कार कोता को दातगन बाय दो ऐसे के जनियादम निबिष्ट कारी आरा ये सोच देख भी कि मतलब आजमान निविष्टा कने गए बगुशी के आजमान चो निविष्टा कने भी नावल निविष्टा कने बुगाए निविष्टा कने गए बगुशी नावल चो निविष्टा कने भी भले आइए चीजारा मजूरी मतराशी वत मलिक की तो मदनते याके ये जेड बुता पर कि मैं उसको था के रिसर्च मामला बुतगन के यूनिवर्सिटी के कॉलेजानी या यूनिवर्सिटी रिसर्च की बुतगन आगे इष्ट जनियादमानी की रिसर्च आ मर्देरा निविष्टा को तो दातगन बेचा या गप्पे वा फैक्ट है माशरा किसने मानने या न मानने मैं हमें रिसर्च पेगा हाँ सनदी बा या गैर सनदी बा या के यूनिवर्सिटियाँ चे बा या कॉलेजानी से तहाबा BSc से तहाबा आ कस्ते आहानी जिंद मयारी ना मतलब मान तो का मयारी गुड़ा 10% या 20% टंग 80% बचक्कानी बाशार जनेक्कानी बिशार मयारी ना हम दुबी बचक्काना लाती एडवांटेज हास मर्दे आदमाना के अगा आजमा के निविष्टा कन बिंदात का वो सोसाइटी तो का लाती ची हस्ते यार आज़ादी के वती बड़े मर्दों लाती शुहाज का अफजाने सर डिस्कस करने गए नावल सर डिस्कस करने गए वो हमूदा ची बाजी चीज़ें दरबार गए बाजी चीज़ां ना किस्ते अडाप्ट करने गए चूँकि माँ शुमाई मतलब मारा शुमारा अगर माँ वती दौरे मर्दमा चारे नो के ज़माने का माँ नज़र ना बोले वहाँ ज़माने का माँ निविष्टा करना शुरू होता बिंदात होता तो माँ नज़र तक बाजी चीज़ मैं इधर सर जता उधर सर जता इधर चीज़ें वनता उधर जो स्थित होता ये मर्दम करा बरो आ मर्दम करा बरो ब आस्ता 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 चीज़ां ना कस्ते यक फार्मेशन ये वती जहन तो का आराम को था पद हमें हिसाबा निविष्टा करना को था जनिया तुम्हारा या जनिक कारा इचरो ची नरसीते ये कह रहा चुशे ग्रुप ने इसना ज़ाहिर मर्दिना ने करा शोतवात करना करते जने आदम चुशे ये कह रहा नज़दीक गुरा नेस्ते क्या उदा बरोते हैं उदा मा तो बिनिंदी तो चीज़ां सर बेसिक की नो एक चीज़ वह के मात्र सारिया गोश्त के अदब तो का डिस्क्रिमिनेशन नेस्ते अगर जने आदम ये पोलकारी कनगाएं गोड़ पोलकारी वास्ता लाजमीत के आ पोलकारी दुरुस्ती अमा के आदाब हाँ दुरुस्ती रहबंद हाँ दुरुस्ती चीज़ां बेजा वह यार यूनिवर्सिटिया या के हमा जागा के वानी नकबू गए या के आ दरसन दी पोलकारी कन गए कसिया चे कुमक जीर गए उड़ा यार हमा बुनियादी चीज़ सोच दायक बेबा वो आहिए रिसर्च गुड़ा रिसर्च ही भी पता देमा बैठे ये वर्ड मवी कि जनी या तुम्हें गुड़ा शार दी या के बस यार डिग्री या विधि मसला ही नहीं तो इशिया ची मैं कह रहा मर्दों पैदा करना बीतते मर्दों में पैदा करने का वास्ता ज़रूरी है कि यारा हम बेसिक चीज़ सोच दे अकबे पा तो ज़ाहिर बलूची लफ्ज़ां के अगर दिमरुविया तो गप्पा जने आजमाक यूनिवर्सिटी तो कावड़ा वाने नगन भी क्रिएटिव राइटिंग कि आजमाक चो नविश्ता करने बीते इस तरह तारीख इस तरह गप भी इस तरह बहस व त्रान भी बोले बाकायदा ही बढ़िया आई रही तैयारी कराई नबी कि फिक्शन चो निविष्टा करने भी बाकायदे वड़ी या चो कुछ नबी कि ड्रामा चो निविष्टा करने भी या शायरी चो निविष्टा करने भी अलबत्ता पोलकारिया कस्ते बाकायदा वाने नग भी या रहमत वाने नगबा वाही मेथड वाने नगबा तो आके मेथड का वाने नगबा गोड़ा पता जनी आदमारा ये बड़ी चीज में भी कि जनी आदमी बल्कि यार एज ए रिसर्चर चारक भी वो अदब तो का बांध रोच अगर तनकीद निगारी कहे नगद कंते गोड़ा यार ये चीज़ा घोषणा का कि जी ये आजमा शार नहीं बोले जने आदमी नविष्टा को था तो शार नहीं ये बड़ा बितना का बड़ा हमारा चीज़ हस्त न बा
نوشتہ کنگے کہ ہما راہ بندہ آہانی گرگا چی آہانی سرا عمل کنگا چی لفظاں دیبروی کا مردم ہست بھی ہما کے کار بیتا اور کارارا کستے ارزش تو بستاری بیتے ہمیں کہ کتاب کے میکر چابوتگن جنی آدمانی کتاب چابوتگن ماں بیچارے کہ ہم آتھگا چونکہ مجاہد بلوچا گور ملک کی کتاب ردو بندہ تھا ہمیں بڑا عاصم ظہیرہ بان الدشتیاری کتاب آورتا مریم سلیمانی کتابیت کا ہانی بلوچ کتابت کا زائدہ رئیسیے کے دو یک ناول تیت کا رخشندہ تاج ازمان کام اندلی بچ کی آزمان قسمانہ کو زرد نبشتت کگام ہمیں وڑا کہ تو ما چارے دیگا مردم ہستا کہ آئے نبشتہ کرتا ہے وہ کنگا ہیں بلے اسے کہ بستار ہے صاحبہ مطلب کہ ماں شاعریہ بیچارے شاعری تو کا اما زین الخلانچی غزل ہے یک زمانے میں تک بلوچی ہوئی دیکھ تاکہ نبشتہ کنانو پیدا کیں یک سلسلہ یا گو بندوں کے پیدا کیں یک چیرے نامے بعض وقت اس طرح نبی سک بوتا ورند ازانک بوتا کہ کہیں ہمیں وڑا کہ ماں کہ سبیا کریم کے ادا نوشتہ کرنے گیا بلوچی لفظہ کا کوان مرد میں کوان سب گونے دیر گونے گو اچھو زائدہ ہیں کہ دستو گوش گئے نظم گوش گئے محلب نصیر نظم گوش گئے محلب نصیر نظمان شہر کتاب بیت کا نو ایشانی جند ہے کہ اگر تو وقت بچاری ہے تو ایشانی نوشتہ کن چون چارے ایشانی نوشتہ کن چیزاں چون دیستا کجا رنگا مارتا اچھا یہ کہ تو گپا جنے شاعری ہے یا کہ آزمان کانی فکشنانی کے تو گپا جنے یہ ہمیں مردمہ کے یہ تو بونگی جاچی ایشان کہہ رہا چی بونگیج بھی آگا ہے پرچہ میں کہہ رہا ادب ہوتی ہما روایتہ چی مضبوط بیان بھی کہتے نا تو آگا بلوچی مردیں آدمی گوڑا آئیے کہہ رہا کہ اس بہت افسانے روایتہ چارے شاعری روایتہ چارے گوڑا مضبوط روایتی آگوں پیدا گئیں ہمیں روایتہ گران کا دیمار ہوتے نو جنی آدمی کہہ رہے روایت جند نہیں میں کہ ہمیں جنی نہیں زالبولی نوشتہ کارا آہانی کہہ رہا تو یہ کہہ رہا روایت نہیں اس تو نوک شروع کر گیا چیز آنا نوک شروع کرنے گیا نوک آزماک نوشتہ کرنے گے نوک ناول نوشتہ کرنے گے یا نوک ڈرامہ شاعری نوشتہ کرنے گے گوڑا آیا چی ماں بلا ہی چیزی توقع وہ چناہ داشت نہ کریں بلے بنیادی چونکہ ہاں ماں شانہ بنیاد حیثیتہ چاہ رہے ہیں کہ شاہ ایک بنیاد ارکو تھا بلے یہ بنیاد آ رہا کم وہ دیما بر گئی ہیں کم وہ گیشتر مضبوط کر گئی ہیں اور کم وہ اشارہ انگتا ازمی کر گئی پرچہ کہ ماں پدا ہما گپ سرا کہا کہ یک آزما کی یک شاعری یک فکشنی یک پورکاری یا نقدی ہما وحدہ شریں یا وہ تیچے کیا ہوئی ہے ہما لوٹ پورو کو تکن کہ ہما ازم لوٹاں نو یہ جنینیاں لکھتا یا مردینیاں لکھتا یہ چیز ارزش نداری تھے اما کہ ما دنیا لٹریچرہ کے بندات دورہ چاہ رہے ہیں اودا یونانا ہم جنین نبشتہ کرنے گئے سیپوئی وڑے جنی آدم شہر گوش گئے یا دیگا جنی آدم شہر گوشتا میں اوڑا کہ ما ہیران نمگا کہیں پارسی لٹریچر کو ہن نے بعض قدیمی اودا گوشک بو گئے ہمیں اوڑا میں بلوچستان ہم رابعہ خوزداری کے بنداتی زمانہ گا فارسی شہر گوشی ہندوستانہ ہم کوہنے لٹریچر کے چارے وہ دس کپیتے ہیں انگلستانہ کے میں وکٹورین زمانہ کے ناول کے کہاں زمانہ کا جین آسٹن وڑے مردم نبشتہ کننتے بنداتی زمانہ دوارے اسٹرونگ گین ناول روچ مرچی آنا چارک بھی کہ ہما کہ دوئیں گوہارا ہم نبشتہ کو تگیں ہوتی گدارنتے ایشانی گدارن تو چارے یہ دگران چارے یا پتہ تو یہ زمانہ نقطر زمانہ کا ہے کہ جدیدیت کو بندات بھی ہمیں نبشتہ کاریں ورجینا عرف گوما جدیدیت جند بندات بھی تھیں اشیاء چارے ادا یا کہ اسٹرونگ ہیں یک مضبوط ہیں آرہ و تیسرا بھروسہ ہیں کہ من نبشتہ کو کھنا بگندہ یہ چاگرد ماشی شروع زمانہ کا مردم چاری چاگرد آئین یہ سے چاگرد نہیں ورجینہ زمانہ کا چاگرد بالکل بدل بوتا بلے پدا اودا ایک مضبوطیں چیزیں مردمہ گندہ کہتے ہیں جنین اظہار گپا جنے گئے منتر گپے گوشن کہ دروہیں مردین درستیں مردینہ نظارہ کت نہ کنا دروہیں جنین درستیں جنینہ نظارہ کت نہ کنا ہر کس وطی جد ذات اظہارہ کت اور نو پدا یہ زمانہ کا ہنون زمانہ کا چارے کہ دا ہانگ کانگی وڑے مردم نوبل پرائز کی آرٹا میولریں یہ کائنتے دا بیلا روسے ایک جنی آدمی ہے نوبل پرائز گپتا اب ایتی تو منرو ہے تو رجان کو تلتا ہوں ایشان گپتا ایشانی یا مارگریٹ ایٹ اڈے وڑے نبشتہ کاریں دیکھا بعض ہستا کہ نو یاد نبا شاعر نبشتہ کرنے گایا ہمیں کہ امریکہ کے نبشتہ کننتے نوبل پرائز گرنت دو جنی آدم سے قوم جنی آدم افریقہ نا یہ کہ استیشن ناولن چارے ماں کے بلاوڈ
کہ شرنا گدارین تے ایشان چارے یہ مضبوطی رنگ پیدا کاں یہ شان پورا تسرا بھروسہ ہیں تئی چاگرد نوشتہ کارا تسرا بھروسہ نہیں یا صرف وقت گزاری واسطے نوشتہ کاں یکی وشی کے تو کہ ای مردمان نام گے ای وہ درست کستے جدا جدائی سرزمینانی مردمتا وہاں وتی وتی بیک گراؤنڈا ماں کے وتی پوشدرا چاریں ماں وتی زمینہ ماں وتی جغرافیہ ماں وتی قومی و راجی پوشدرا چاریں مائدہ تعلیم وہاں کے دورہ چاریں ای بعض ماں رند شروع بیتگی میں کرا کستے او پدائی وانا کو زانا کے نوشتہ کرنا گی کستے اربن سوسائٹی ہے چیا ماں کستے درو دیہاتی کچھگی زندگی وازینان کو تاگدات کی بلے من یا گپی طرح گفشاں کہ مائے کرا گاں میں گیدی قصہ یا گیدی شہر یا حدی شہر و قصہ کے ہستاں اے جنے آدمانی گشتگی نا بازیں دنیا ہچ لٹریچرہ چی کمتر نہ یا کہ میں کہہ رہا میں گیدی قصہ یا کوہانی حدی قصہ کے میں چاریں بالکاں عورتگاں میں کہہ رہا یا بالکاں گوشتگاں بعضیں کہتے بالکانی قصہ ہاں آ کہتے ہم دنیا ہچ لٹریچرہ چی پداتر نہ یا کمتر نہ نو چونکہ نوشتہ کرنا تو وہاں نگے ایک عمری ہم بیتے میں عمر کسانے ماں بعض لیٹ ہیں ماں رندہ بندات کو تا دنیا مزنی مدتیا نوشتہ کرنے گے وہاں نگے ماں رندات کے تو لہذا میں کہہ رہا ماں امیدہ داشت نہ کریں نو مارے چارہ لوٹی باریں کہ ہمیں ای برونٹ کے گوہار بیت ہمیں ملی و شاڑ ایشاں وہاں نگو لکھ کے چچو سالہ پد ہوتی ناول لکھ کے انگریزی ہے نا گوڑا زانک بیتے ہیں تو میں کہہ رہا ماں نو 5 سالیں یا زیادہ ہفتاد سالیں کہ بلوچی نوشتہ بھی ہے گئے وہاں بھی ہو گئے او دام کہتے جنینہ نہیں وہاں کے ریشو سا کم ہے تو ماں آہاں کو کمپیر کو تک نہیں بل میں امیدہ داشت کنیں کہ میں ہمیں کہ جنی آدم ہے میں زالبول ہیں کہتے لٹریچرہ بیت کنٹریبیوٹ بکا اور ہما کے عزم لوٹاں آہانی حسابہ کار بکا پرچہ کے آہانی نبیہ گا چے گوڑا میں ادب نا سرجمی یا مزنی بہاری آئیے گا رہی نا مطلب مشن کے بلوچ زالبول اگر نوشتہ بکام نوشتہ کرنے کے پریڈا کے کہتے ہیں نوشتہ کارے بھی تو بھائی انسان بھی تو بالکل نہ جنین نہ مردین مسئلہ نہیں آرہ انسان بھی بیتے ہیں آستے یک ادیبی بھی بیتے بیتے نوشتہ کارے بھی بیتے بیتے ہیں یہ درو شما بیتے ہیں یک ادیبی بھی کہہ گوڑا درستے ہیں ہما کاراں کا کہ ایک ادیبی واسطہ درکاراں یک نوشتہ کاری واسطہ درکاراں گوڑا ہی گپے امیدہ مداری کے ماں چونکہ 1000 مردینن تو کہ یک جنی آدمیاں گوڑا منارا گیشتے رسپیکٹ دیکھ بھی یک ساتھی واسطہ بلکہ نہ دل بڑی واسطہ دینتے بلے ہست بھی گوڑا ہما ادب کے آئیے لکھتا تو شرعی ادب نوشتہ کہاں ہست بھی شرعی لفظاں کے نوشتہ کتنا کہاں ہست نہ بھی چونکہ بازیں مردینا نوشتہ کنا شر نوشتہ کنا آہانی چیز شر عراب نوشتہ کنا آہانی چیز گارا تو ادب تو کم ادب چونا دریائے نا لفظاں کے جند دریائے لفظاں کا ہما چیز بچی ہما کے تو کا بھی گلو گوہر بچہ باقی چیز لیپک بنتے ہیں یہ دیکھ چیز لیپک بن تو ادا مردین جنین چی نہیں البتہ ماں ایک گرسرا ہمیں گشاں کہ میں کہ ہما زالبول ہاں یا جنیاد ماں نوشتہ بکنا او میں کہ ہما فیملیز ہاں ہما زالبول کے نوشتہ کنگ لوٹا آہاں نا کم میں دل بڑی بھی دیا اور میں کہ ہما نوشتہ کارانی کی طبقی ہستے آہاں نا کستے کم میں باز دل گوش بھی دیا آہاں نا ہما سر سوج بکنا او گوڑا یک اجتماعی چستو ایریا گوں ماں بلوچی زبان ای تکا کہ کمی باز نزور ہیں آئیر دیما آورت کریں دیما آورت کنے یہ کہ ہمیں تاکہ گپا ہے کہ یہ نزور ہیں اشارہ دیما آورت کنے چونہ مرچی اباید ہو اسے کہ ماں مراغے جتائے رنگے ماں کو تھیں ای ماں مارت کے یہ وڑی پروگرامی کنے گی کہ دا کہ مردم بزانے کے میں چاگردہ زالبول نبشتہ کنے گا آنی جاور چونا اور ریسرچرانی یا کہ یونیورسٹیوں پروفیسر ہیں یا کہ یونیورسٹی وانینوں کا آنا ہمیں خیال دارگی کہ ادھر ریسرچ کے کہتے ہیں ہاں سارو سوچ کرنا شر رہے ہیں آئے راستے مواد دیکھ شر رہے ہیں کہ یہ مواد بزرگ یہ چیزیں منی اللہ ماں کے پروگرام کو تگا اسی وجہ یہ اسی کہ مثلا ماں گاں بلوچی افسانہ سرا ازما کے سرا گپ جنگا بے میں گوڑا چوشی نمایاں نام ہے نیستیں
इन्हें कि जनेना आजमा के नविश्ता न कुता या को दो शर्री आजमा बल्कि भी बड़े नुमाया आजमा कारी नीस्त के माँ बुक्शे भाई पिलानी तो के जनीनी नाम कहेगो सही चार जनीन नाम कहेगो नायत गो हमें बड़ा माँ तनकीद अगर नाम आ गिरे गुड़ माँ के तनकीद सरा गप्पाएं शर्गित नगदकारी सरा के गप्पाएं गुड़ माँ कस्ते 4 5 10 5 दिन नाम के गिरे हाँ तो का 2 से नाम नायत गो बच्चे के निविष्टा न कुतगे या बास कम निविष्टा कुतगे तहकीक हमें उड़ा तो जाहिर है किसते जब आहानी नाम नए गो गुड़ मारा कमी बास चार बलूटी के परचा आहानी नाम न्यायगा हाँ उमारा आहानी सरा हम कोजाम जेड़ हो जंजाला के माँ आहाना इधर डिस्कस कुत करें तो मैं शेयर मनी मैं प्रोग्राम में किसते मस्तरे मूल मुराद हमेशा के माँ हमें जनिया दुमानी के निविष्टा नबी मैं करा परचा वो अगर कम बस निविष्टा भी पता निविष्टा करने याल परचा दिया वो आहानी माँ हौसला अफजाई नबी है कि चीज़ अब वहाँ मैं सोसाइटी जने याद मागो चूँ मतलब कुजाम चम्मा चारी वो मैं लिटरेचर तो का जने याद में हमा के काया आहानी ग्रोथ है आहानी दिल बड्डी है आहानी राह दर को जामा तो मैं एक मनी हला मस्तरी मकसद ही मरागिश हमेशा ओ माँ पता में आखिरी हमें गप्पा गुशी के जालबूर निविष्टकार या जनी आदमी निविष्टकार वहादी के निविष्टा काम गुड़ांचु के वो चंदन साचा गुश्तगत के आ इंसानी भी और इंसान मतलब इसी के आती हम के जेंडरें आ ही आरा कस्ती यकेरा बेका अदब हमा लूटा लफ्ज़ा के हमा लूटा हमा हाना होती तो का आने के कोशिश बेका वो आने के कोशिश बेका निविष्टा करने के कोशिश बेका और निविष्टा करने के इसी के दाके तो तसलसल गुमा निविष्टा कुत न कने तो दाके यक मजनी वहदी दात न कने अदबा गुड़ तई के इस्तेमाकार आवड़ा देमा आत न कना तो माँ उम्मीददार है कि मैं के हम जालबू ना जनियाद माँ निविष्टा करने की जोहद कना ओ पदा अज़्मे के लफ्ज़ा के हम लूटा आहाँ पूरा करने के जोहद कना ओ पदा मैं चागिर्द आहाना दिल बड्डी दा और मैं लफ्ज़ा की मर्दम आहानी आहाँ जाने वाले सरसूज कना दा के मैं अदब तहा जनी आदमानी के हम केर दें आ गेश्तरी रंगिया देमा बैठें गो हमें गप्पा मना शरफ शादा और चंदन साचा इजाज़त भी दिए अल्लाह बाहुटे दे में मरागिशिया पदश में दे में हाजिर बें वो हमें उड़े देगे बोन गप्पिया बलूची प्लेटफॉर्म में मरागिश रुशने आदिंग बलूची प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल